Sa Shisin Pat, Kachingkot Yakranu, Deputy Commissioner of East Giant Hills District, Ushivanch Awasti, IAS, Yakinongilam Gamekla Commercial Truck Owners and Drivers Association, but Kumchu Ikibadai Mikmat Naksimen Company, Hakalaidrek Nawing Arjarapsan, Kamshim Lala, but Penmiso AA. Kadawalong, Bakiba Mikmat Naksimen Company, Habalakali Nankong, Kilakam Bakidon Gabor Banyakran, but Shimrai. Henry andala ya kecingit hirpat ki kelaktian bakimla ban Shimrai nak benta ki company jungki. Kumban syukudau bahag jingilang blok hot do Deputy Commissioner Ketiga District menah live witrek urisau charpsan lu kamshim laler kam nomor kecingkran kob bat bertan pakem Devender Kumar Bansal Management Representative ke Star Cement Limited yakin nongilam ke association. Kani kecingkot ikran kesian baar mentah kesengi kadai pedang kecingiki baklembo por ke association kebelas dang madu ke arfinyu trek urisau charpsan haga baki tribe bat nongnya trok ki pakhang yaki trok ket cement bat klinker hasumer mi mentru bypass. Henry hadin ke jingelang ke live witrek urisau charpsan ke dorbar snong mi mentru kamshim la aila di ke association ban beteng penlang cihi apo pur usam ke snong bat kumta ke nongelam ke association kila pengkerja no syekli tersi hak baki dang beteng ke jingihi hadu ba pelat ikan ke khubor. Ka association kelara bonteli kimat yakran bakuntop ke cingdawa baikit katkum kador sarkar ke bakhandai tengka 10 kilometer nakamta shiton ke cingken ke cingsyak penyang Islam ki kali trai muluk habat thap bat penhap mar ban buat ya ke reciprocal agreement 1997 bat kiwe henry ke jingelang hi kamshim la seiso setia ke jingekran ke jongi menne ke balane adu arkatai steng kam yo poi sei namar ba kalong kumne aga ban kong ngi singosi ban penpau menne ba kitu ki badai ki residential director jongki ki claim 1 ki pha hajaka ki residential director jongki ki pha pat daki manager jongki example ngan IP kum u top sem residential ki ai dau bahana ba habli no ching the kum u Devender Bansal u residential director of Star Cement haji shisha u de bandon menne hanre umdon takamut kadon ka ni ka game ka ki play na bantaka MC Toda ka jongi te hang ni kamut kabangi si ban ong ba wat lada ka association jongi kala ong kumni to namar ba hang ni lada pipe ya ki notification ki prepare te ni hapan pediang ya ka notification ke ba penmi na DC office ro to ka notification ke ba penmi na DC office aga santari banai khatway arpeo mo kata ka de ka way ka notification to nang tapat ngiyo ya ka ni notification ka bangi base bangi kwa menta ha ka basna ha kan riu tarik ufat arpeo te kamut gidon lai south liki notification te ngingi ong takat ni to ngim ye pechu ya ka basyadin ni shakhmat to at least bangin ayangi something abangi wan hang ne ayangi something bangin pensnyo sya upai ba ladapim ai yangi ke da ka pat bangin pensnyo upai ba kamdon jumut ka bangi wan hang ne tamut hadin balai keren wala da ngingi ong to at least lada ngingi pan giong ayang ila syai namar ngi naglian jong ite lada pi ong syong bro simet ngin syong namar ngiwan nak mentakan ni ke purpose anrai ke basnyaw sipat kini kimla ban rai bat ka jingi keren ke jongi kala pulom bat kala kunno kumto nakaliang jong gini gi cement factory kumbolo ong spokesperson ngat ngem tip ki pha yanu marman shwa ki pha da ki we te menta ki pha da ki we te adin swaban sedang ngejingalang ila kren ong haba la khot engi gumni hato la don ka authority na manikran te gini ngiong pait gitu men swaba piwan kong kiwan da gitu te menta piwan ma pi te hakamat yung DC kenang bang ini kren de bandon ka authority ke mariangi kum ki ta ki representative ndai ki no alam ngim la bang alam ro ndai tang ki representative jogi nongnya kali bat ki try kali ngiwan ngila de discuss bat yangi la pha da ka authority bang ini kren ya kimat tengi hadin bang li ya ka jing kaladur jong kini ki kimdei shu ki ju ki mekeren kong tengi kli ong phi dei ki ai te nakaliang ju ki ong idei ki badon ka authority ban ya keren bat phi la pha da cement factory te hadin bale akren pat ke ein dale akren ya takarit la akren ni ta ki jing jong pat ba haga bokut ki ong ba ngim don authority ngim don authority te ngim so thu kani cement factory ka pha kum do man swa ka pha da ginong berngam manta ka pha da ginu negotiator la banong mo te ka ei ka ba su si yangi kolong ba ka bom sultanat bangin pediang namar ba namar ba ki ong ba to shim ya ka khandai tangka na ka banta ban kit ya ki mar ki mata ki baha pa po megalia
kadba ya kimar ki mata ki bayat sabar jong ka jalla megalia kamut nginum la ban IEP kador kendai tengka te kamut kani ke jingmut ko mengi hap nyon ni ki pardo kamut ladang ikit mar hang ni apo megalia kamut ngap sim kendai tengka kadba sabar jalla kamut ngishim me kador san tengka te hato kata ka balik sabar jalla kamut hap ki hap her na beneng ka habiat na ju ka surok te ladai hapo ngilik penap doyong yo penap simen lani mo ya u ki kulingka ladang ngi penap simen chua ya ki parado ki badon po nongpo tamut ngishim da ka government rate kadba ladang ya jaga ju kolti ban lei syadu sya asam minyak lang barang nongpo kamut ngishim da kata karit ka bolong kham hapo du bani government rate dia kata kalong kumang nginyon ben ki lagi jong i parado prasnam ada kata kendai tengka kan trekam kenya borok khoi kai tinggal akan syai bam dei bangi dawa ya ta kendai tengka kamut kendai tengka de ban ai hak jalam mekelia rukum ju asam rukum ju sya arunachal rukum ju handai kendai tengka ban ai ngi tang ya kalti ya bangi ya po mekelia ladang iya la kalti ya asam de ban yo daka government rejong asam ladang iya saka kalti ya badai sya arunachal sya Mizoram Nagaland begini ki pradakot jing kilej de ban yo da government rejong ki handai maki pat ka basusi ki ong ba em kendai tengka shim be ya kador bangin ai ban kit ya umar mata bai pepen hap po ka jalala jong kadba ya uta umar ba panhap sabar jala phimla ban sim ya kata government rate bala bu daka sarkar megalia tegi sngo ba kani kala pen bakla ba ke te na kali ngajongki kila ong yengi to aipor yengi kyong aipor te kata ka por ka bakipan ru kimlong specific lanu kin ai ka por te na kali ngajongi ong ba lada pi ong aipor yengi te ngirung ine hunlang menta to ya hunlang ke pi aipor yengi kanu korukom bangin call off na ka strike tingi call off na ka strike mentala prasngi pramit nyomit prasngi la yashong ki par kodungi wasngi ai namar ba ki por la pressure nga ngamla msu ban mo bangan bu jing khen tik tik kita tegi par kodungi kele tiamit ti yong menta ki strike ru ya kanong rim ba ki de hok ban yo ya ka hok la jong te menta kamut pi ong yengi call off na ka strike ngin sia kran maki te kamut ngiong yaki ladang pi call off ya strike te ai ken pi ong yengi ban kit biang kaju karit te ladang ngi im ya kaju karit lai balingi na mi asuro baligi de khot jongi ki trai trok ban mi asuro te somehow kamut la kumno ai ken yangi ta karit ke ba pi terwa ma pi katno bangin terwai pra de khot ki hun em ya kata te ladang ki hun kamut ya for the time being long ya manta shipor nakaliang jongi pra de khot jongi kinang kit ya kata mele te nang tangi saya keren pat hadin stayo la ni artayo ya ka por ka ba lada nakaliang jong para khot ki menjur kataru ngiyo tian rena kaliang jong ki gyong em kit bet ya katu kaju karet bet kum mangi ay pi man kapor nang ya chwa ya katu tengin sia keren pat te kani ka jingle jong ki kolong bet kum kata ka jing khot kani ka meeting la manong ka jing persang ban penbi yangi kum la long ya ki por ba man chwa balengi ong ya ki por ba man chwa lada ngilap akini ki record bagi submit maki kiladon ki jing ya keren komiti ba per man chwa la bun sin ngi tenat saya ke jinglam jong kini kino elam ki bala shwa ngi kum ka JHTOA ka AJCCTA ka MTU hang ne bala tho hang ne te na liang jong ki kila kran man shwa hara imat ba ka sakut kum balong yangi kum ne na liang jong ki kemut ba kila ban ai ya kita ki Jawa jong ki khendiat ki khnyot ya ki bat sibun kadau ka sami ka ni ka jing te na liang jong ngi meneru ngi le kran ngiong balai ba kiong ba lada pikit jingkit ngimla ban ai direct ya pi ngihap ai ki transporter te kamut ba ya ki bele chabar kiong ngi habe da karul ban ya transporter kan ba hang ni hapo ka jela ka jongi pat ki phabu da ki dalal te kini ki dalal ki khnyot ingi tiang lada kini ki dalal ki khnyot ingi kan mi ka krum karam hapreng jongi jong pi ka cement factory bat ka sarkar rukum jo tingau ino no ya kini ki dalal kiong em ya kata ngimla tiang deina kan ni ka dau gen ba lada pidon kam cement alis hapo jong kani ka district jong kani East Jantil district mo lada kim la ban pan ngiru ladon luba ka truck association lani kita transporter pele de ban pan na ki gen dei kani ka jing bu jong pi ki dalal ka sa penlong ya kini ki ya kani ki jing ba mi apreng ki try truck bat ki nong nya truck te nakaliang ka jong ki kamut ba hadu ba kut jong ka jing alang kila pen bor be jangi ban su call off ya ka strike mane te ngi ong ya ki ka ai bangin ai sik paran kot kyong em nyaj be da ka ju ka tu garit kumbalong te ka ai kata ka jing job ka bangi yo lani wei tu so bangila ban yo na kata ka jing alang hato nakaliang jong ki paran kot jongi badon lang hang ni baro khoi kin menjur ya kata te ngil ong ya ki ba ngi menjur ai ngi da ka dor ba kumnu nakaliang jong pi ban ai ngi bangila ban terwa bagi paran kot jongi kin sa menjur ya kata
ki nongelam ki jongi po state ki la klot shaba palat namar balai lada ngimong lada ngiyaro ya kiro kami hapshu namar lada pipai ya gino notification baro ki notification ki penmi benado u snam arhajar arpeo dan mentapat unu snam arhajar arpeo san tagumut haman ka license ini haman ka san snam ngemut ki syai rewise ya ka bill to hating pat lada ki ongkim la ban rewise haman ka san snam balai haba pidon kabinet balai pim rapat ya kataro namar kene kam yap kami jompai ba te kata ka de ka kren syai ba ka pau syai ba kinong elam jongi kala tlot syaba palat hatu pi pediang ba kata ka company kan yap yo lada ka jing pentri kami kata ka dor kenai tinggal 1 kilometer kata ngim la ban pediang namar ki factory pi haba unu nong de dukan haba udah tip ba une kane ka jing example ngan IP haba ude mobile ubo ya kedukan mobile la tip te iba ya ka profit ula yo kata na kata kada UI dah tu lada kene ke company kan ai yang ia kene ke rate ro kandang yo profit show namar ba ki company hi example ngan ong yepi lada pi yakin example kum ka Star Cement to kum ka Star Cement aka por ba ka wan chene kadang yo tang ar lai tang ka square meter ke jaka ka top sam kadang yo ar lai tang ka square meter to andawan pada ka dalmia lene haka hill cement kumta gelas dang Q. Tenre kemut la da compare what ya katar la compare but kini ki wan hadin ro kemut kitang yo ba namar ba ka jaka shene la yadi kumbadi umbilor. Te hatu kim yo nong. Ki yo nong ken. Kuno menta ba ya ki parado mo ngin kit banyon ya la ki jong ki parado ki prasnam la ni ki trai jela khandai tengka. Sabar pat ngin hap kit rit ya kata. Di kamut ba kata ka simen kamut kan tat no sabar. Umau umi nakani ka jala ka jungi nakani ka district ka jungi umi na East Gentil district kamut hapo East Gentil district habia da khandai tengka 1 km kamut sabar habia da ka dor san tengka 1 km kamut kata ka jing penmi jungi umau udai nakani ka jaka ka jungi ka jing sainru ka de hangni ka jaka ka jungi kadba ya ka dor pat knyot ya ki trai jala kadba sabar pat en penjam ya ka dor ini ki cement factories ki si ong bait ba ya kata ka jing bom yo anong jongki bakim don profit la da kim don profit bale ki wan sene nakawe company artli latli menta ki don gumbah new pratli belong operative telakim da kim yo anong kamut to bikin wan sene am dan le yo bikin wan sene to kata kawe kata long jing sosi ka ba ka jing sha yu right jongi kum ki locals kum ki jabenriu national debt kalong taman penbi yang ni nomor ada kalong kumta kamut ka sarkar kala ade ban ribuk no lene ban sim no ya kitu insentif bat ki subsidi ki ba ka sarkar ka ai shaki nadu ka central government ba ka state government ka bagilai tip plain ada pipet pisa chapo gogol ro ngidon kum gine ki subsidi ki ba ka sarkar ka ai sha cement factories kupe kum kane ki state investment subsidi central investment subsidi kamu cisin bagi lawan sen harkana kiyo ka subsidi te katu kala banlong 30% 50% ka depends mo andre ka subsidi kala yo kamu kata ka jipulut jipun sab jangki hakaba sen ye harkana kila yo baka aga state ka sarkar nang ta hidon kane ka state capital investment subsidy ka central nang ta what ka tax what ka GST ru kiyo ka reimbursement of taxes nakalyang ka states balik kata jipulut jangki kan kata ki hedo kata beli ke ombak kimia jumentai tenalor kata ka transportation subsidi rukia ka hakabai de bat ka light ka electricity subsidi rukia te beli ke ong kinmi aja kata subsidi ka bamut bagi thak ka sarkar ka deban wengno ya gitu ki subsidi menu pijuyo sneu ba ka Star Cement ka Don Cement Factory ka Don grinding unit sya ki jaka baper dang menta ka Star Cement ke Don Grand Unique hadin bakala isna ya cement factory hangtei alum sinong hadin tang san snem kila yo ban set up ya ka grinding unit apo Sunapur da kumno par kyong loss kata ambe tang Star Cement dalmia kila isna la ka jong grinding unit top sem kila isna la ka jong grinding unit baro kini ki cement lai no tang ar lightly kum ki Goldstone bat kini ki hill cement ki 4 don tarai andre ki batam nang tahi barok ki le don grinding unit andre ya ka Star lete amde tang chagoti Sunapur la don wat chakalain ro ki la rasna te kane ka pisa kami ne
Kumo ang working secretary jong kajante unit menta ki subsidi hi ngasyo ban kentul ni ban request lada kini ki briu kidang le klot kidang le matla bah ban rewop no ya kini ki subsidi ba ki de ban yo tangkawai ba kwa ban ong. If you want to set up a company, kindly make sure that all the packaging will be done in Meghalaya, not outside the states. Yes, make sure that all the cement packaging should be done in the state, not outside the state. Nakaliang jong gipad ba meneng ilaong ya nakaliang jong DC yung ba lada PI yang ni haba ka yakran kadai bandon ka haba yakran kadai bandon ingin petne ya kata kajing fa weng jo piga strike maka kajing kerpat ban weng strike kolong baitang nakaliang jongka cement yung gini ki cement manufacturer unit ki ba kerpat ong weng no bet Dengil ong syai ki bangi kloy ngem ong man weng num weng taba ai bagi don hang ni babun gi ko jongi tagi badon seti badon strike ru ki don buni tamba ngin sakali na ki lada pi ai yangi kanu kata mau disi ula kan syai ki ong bapin don na ka solution ka banlong pedeng la kamlong sajorong rum dei sya po rum dei hari kan long pedeng bakini ki try kali badong nya kali kin ya keren bakin sengutu bakin wan ra don gajing terwas paradkot ba kan don man weng ka strike hari na kaliang jong cement factory yung yakata ngimla ban ai kanu ka assurance de na kaliang jong supun kut tangani kawai yaka strike kolong balak kin kon na kaliang jong ki paradkot kin yai piteng kade gaji hiarai lang hoi ki peninjar ngi ginong yalam tambangin le kum ginong yalam de la da borok hoi kita ki paradkot ke bade ya ka kanun jongi ki ong bangim pat hun ya kata de ngi kum nong nang hun mangi ginong yalam de ngi ngin but ya kata basa kawai ngin ai ka message ko belum very clear la kalong chano kalong bana kaliang kajongi ngimdon kanu ka ego lani ka jing sosorong bat ngimdon kanu ka balong hidden agenda lani ka balong kata ka ki jongi kalong ka aka badan di Asia landat henry lada ki khot ya keran yangi sisin arsin laisin sausin shubhausin ru ngi koloi ban ya keran namar boleh tang ka mi jong ka jing ya keran ni ngila ban wengi jing henry kata ka jing ya keran ru kamde banok shiliang kamde banok than sangi ru kamde hi ni kumno piang kamde banno sangiru hanre kamde banno shiliang hare lada kata kajing ekran kalong bait kum kajing penbor bat kajing no shiliang nga tharai ya kata kajing ekran danum khotro kabiang hi akan tu banginom ya penbun kam ya audisi ru bapli umde bo pait tang ya kita gi truck lani gi driver truck hare upai ji jing jong borok khot ko we ga district habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya